Lejelo Sol Civil, miércoles 24 de febrero. Titzok Inova, Tsokuyatamaco Oxacti Hospitalo. Leola Lekukata titulakal Maxane, Maunaya Luyol, Yanakutukul, Ubet Bashhetsan, Telukalandi Kuto Olal, Beyomatu Antal Talamil, Ikiluchupul Hospitalo, Wayanukal al Kuchilo Duskuyuchulmeya. Peglekam, 10.725 humpel vacunao, tile Pfizer ukabao, yola le coronavirus. Lejelo ba, Yanuhatzal, Hebishkuyalala, 2.925 humpelele, Yantushanutzabal Tunranti Yash, Mako Takpahan, Tijegelas, Nahilo Toch Olal Centro de Salud, Umolail Toch Olal, Seguro Social Tel Iste, Tijegelas Kahilo Tulumil Yucatán. 2.925 humpelele, Uchashan Lalitz Akiahobe, Masho Tunzokuzabatio Yash humpeli. Yetel 4.875 humpelele, Utiamaco Chihano Tukahil Uman. Le domingo 14 de febrero Yaco, Uchuitulumil Yucatane, 15.630 humpel vacuna del coronavirus. Utzokshak albeta, Taktilik Imbeglaku Yesike, 93% Itzokuzabal, Timaco Chihan Taktumektan Kahilo, Valladolid Motulietel Concal. Hebis Ocalico, Teluhel Hekapta Kuchilo Mayahebaskus Atanta Lebishubinuchupul Hospitalo, Yetel Haitul Kohano Kuyuxa Sansamali. Taktilik Imbeglayan 210 un Tululmak Pactole Kohanilo, Tiano Hegelas Hospitalobe. 27.993 Maco Tzokutohtalo Yolo, Matuchik Palcho Mishbal Mistupatalo Pakekole Kohanilo. Le Buca Maco ba 87% titulakle Marzo Tzokupakale Kohanilo, le Tiobe 32.193 un Tulul. Belechik Paula 95 Mac Pacte Coronavirus, 65 Itokahil Ho, Cantule Uman o Ostule Chichimila Motule Tisimin, Beshan Valladolid, Kaka Tule Mococha y Tinum. Jujuntule akanke, akil, tzitas, junukma, isamal, cantunil, sukila, tahmek, tekit yetel tikul. Ichile 32.193 juntululmak, Tzokupak Kohanil tio, yan 274 juntulule tanrutalo. Chonwitu kahilo Tzokuchik pahal, 19.889 mak pakakti coronavirus. Letio betiyan, 5.708 juntulule tu shamanil, 5.357 tu lakenil, 1.870 tu chumukil, 2.710 tu noholil, 4.244 tu chikinil. Ichile tzoltzi belak tzaikohelbi behla kim 12 juntulul mako. 10 chihuete katu kolelo, ukinilo betiyan ichil 38 tak 85 jabobe. Yash ancha talamiltio, yetel kohanil tiu presiono, diabetes, hachpolokil, kohanil tu riñono, beshan tu pulmono, kohanil tu tamnelo, yetel asma. 9 juntululeti kahakabakach tu kahil hoy, yetel tzonkawich mashkanu beshan umane, jujuntul mak kim telo. Sokuchukik 3.427 mak kimik yolale coronavirus. Ichiliboka kohano ya no 563 juntulule hetzel yaniko, mat ubuktio le kohanilo, kalano tu shakaltalo mantasto minutos akiahilo umolail toh olal. Hebir sokaliko 210 juntulule kohano bo, tik alano humpuli hospitale. Ulak uhatse tu patiko bashkon yesle shak albetan tiobo. Ukinil tulak le makos okupakale kohanil tiobo, tiang ichilpel winal tak 99 jaube. Uyesa hilo le semáforo, uchikpisike chak ankanyanil. Hebir sokaliko bishenil semáforo, nusabak aholbi, lekan nupok 15 kino, beyo humpelil ishankun ohelbil, yetel husaik ohelbi ujalachirulumil México, nip olal. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.